नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे खास गेस्ट आसात तेन्ना मंत्री कलंगुटचे आमदार मायकल लोबो. So welcome to the show. First things first, how have you handled this lockdown? तुम्ही कसो हँडल केलो and what are your experiences of the lockdown? म्हाका दिसता संवसारान कोणेच चिंतूंक ना की वर्ल्ड वील लॉकडावन. हे पहिले सांगूंक सोदता हांव की आमी जे लायफान इतले बिजी आसता, आमी जे डे टू डे एक्टिविटीजान, कोण आमची स्टुडंट्स आहा ती स्टडीजान बिजी आसता, कोण आनी खंय बिजी आसता, कोण बिझनसान बिजी आसता, कोण कामान बिजी आसता. द वर्ल्ड लिटरली केम टू अ हॉल्ट आनी आमकां लॉकडावनान वयचें पडलें. हितून म्हाका दिसता कोणे तयारी अशी धरूंक नासली लॉकडावनाची, पूण लॉकडावन करचें पडलें. सो एंड इन द लॉकडावन सिच्युएशन आमी गव्हर्नमेंट म्हणून आमकां दोशी वाटेन हे आहा, टिकाय जाल्ली वयता आनी दुसरे वाटेन थोडे लोक प्रेजूय करता आमी काम बरें केलें म्हणून. बट वी आर नॉट, टिका जेन्ना जाता तेन्ना वी आर ट्रायंग टू इम्प्रूव. आय एम एटलीस्ट ट्रायंग टू इम्प्रूव माय वर्किंग स्टायल, वर्किंग स्टँडर्ड. अशें चालूच आहा. बट वी आर ट्रायंग आवर लेवल बेस्ट टू रीच आउट as many people who are in our state of Goa, as many Goans, as many Indians, as tourists who are stranded, as many migrants who are stranded in the state of Goa. We are trying to reach out to them for their basic requirements. एक गजाल सांगपाक, now everybody is saying that the lockdown should be extended by 2 more weeks. What are your thoughts? See, looking at the India scenario, we have to extend the lockdown, but with certain relaxations in Goa, because we are much better in Goa, and seal the borders. Borders have to be sealed. Don't allow any Indians to come to Goa. Other state Indians who want to come to Goa to visit their relation or whatever it is, don't allow them. Bring our Goans back. गोंयकार जे दुसरे स्टेटीनी आहा तेंका आमी अलाव करपाक जाय भितर येवपाक. चेक देयर हेल्थ प्रोटोकॉल जो आहा तो फॉलो करपाचो, तेंका चेक करपाचे फॉर COVID-19 and allow them inside. If they are okay, if their travel history is not international, immediately we can allow them inside and check them for COVID-19. Even if they have to be brought in from international level, we have to make necessary arrangements in form of quarantine spaces, whether it could be existing hotels, whether it could be resorts where there are 100-150 rooms, so they can be converted into quarantine places, and in their reception of one of the place in a restaurant area, that mini a sub hospital can be set up, like for them only, like where a doctor can be kept and some nurses can be kept to check their temperature and all these things. Yeah, these are the measures which can be used for seafarers. I'm just saying, but we need to make all necessary arrangement. But talking about lockdown has to be extended for 15 more days. I fully agree with that, and I think nation also will agree with that, because at a neighboring state of Maharashtra, the cases are rising. Yeah. Even in Karnataka, we have seen a rise in cases. Tamil Nadu, we have seen a rise. New Delhi, we have seen rising cases. Don't allow any person from outside the state to come to Goa. एक गजाल म्हाका सांगात, if that is the case, then what is the economic impact of it? कारण मायनिंग बंद आशिल्ले, tourism sector भितर you are one of the leading businessmen also in tourism sector. So was a life versus livelihood अशी एक डिबेट जे तयार जाला की लाईफ लाईव्हलीहूडाची बॅलन्स कशी करप. So how do you look at टुरिझम सेक्टर तर ओपनच जावंक शकना, बिकॉज आमी डिपेंड जाता ट्युरिस्ट जे आहा हे आमचे ट्युरिस्ट इंडियन ट्युरिस्ट. ओके, लेट्स टॉक इंडियन ट्युरिस्ट. दिल्लीसून काय येवंक शकना, आता मुंबईसून येवंक शकना, अख्खे महाराष्ट्रासून येवंक शकना, कर्नाटकासून येवंक शकना, तामिळनाडू, केरला, खंयचेच इंडियन ट्युरिस्ट गोंयान येवंक शकना, नॉट इंडियाचे पासून.
because the cases are rising in those states. We cannot open our borders. So the question of livelihood on tourism does not arise. Now, how to take care of these people who are already were employed in tourism sector? Last month's salary has been paid. I think most of the hotels in Goa have paid their salaries. Even restaurants have paid a full month salary of March. Now we are in April. Aprilan कितली सॅलरी दिवची, कशी दिवची, हेचेर भासाभास जावपाची गरज आसा. आनी हितून सरकारान मदत करप व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, स्पेशली टू द पीपल हू आर हँड टू माउथ. म्हणजे आमी म्हणटात आमच्या रुरल गोवान थोडे लोक भाजी लावन विकपी आसले, तेंची थोड्यांची भाजी जाली पण पिड्ड्यार जाली, ही खूब पावंक ना. तेंकां कशें आमी पावतले? आता नुस्तेकारांक एक बरी रिलीफ मेळ्ळी की तेणी वचून नुस्तें धरूंक जाता आनी हाडून विकपाक जाता विथ सोशल डिस्टन्सिंग. इट्स अ गुड मेजर टेकन बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आय वॉज आफ्टर आवर सीएम ऑल्सो एंड वी हॅड शोन सर्टन रिलॅक्सेशन. नुस्तेकार थोडे जाण वयताले, नुस्तें धरून हाडटाले, सोशल डिस्टन्सिंग करून विकताले, पूण ते चोरयाक करताले. पूण आयज ओपन जालें, एकदम बरी गजाली. बट अदर बिझनेसीस वीच आर कन्सर्न, म्हणजे in a phased manner we will have to open it. Phased manner we will have to open it. Like लोक जे कामाक वयता आनी ते म्हयन्याचे पगाराचेर आहा, तेंकां खंय तरी आनीक एक 10-12 दिसांनी, looking at the Goa scenario, we will have to open in phased manner, whether it is any other shop rather than grocery, supermarket and pharmaceutical. आता हे इतलेच ओपन आहा, तेजे भायर जे ओपन करपाक जाय. स्लोली आमकां गोवा मर्यादित आमकां हे ओपन करूंक जावंक शकता. सोशल डिस्टन्सिंग करून खंयची इंडस्ट्री चालू जावंक शकता ती चालू करपाची अत्यंत गरज आहा. हितून कितें जातलें की थोडे इकॉनॉमी रिवॉल्व जावपाक चालू जातली. आयज इकॉनॉमी ठप्प करून बंद पडलेली आसा आनी तितून त्रास हे भरपूर लोकांक जावपाचे आहा. अजुनूय हेचो इम्पॅक्ट आमकां कळोंक ना, स्टेटाकूय कळोंक ना. म्हणजे आता एक म्हयनो जाता म्हणसर, हो एप्रील म्हयनो सोंपता म्हणसर 20 तारीखाचे नंतर लोकांक चिमटो येतलो आनी ह्या चिमट्यान आमकां त्रास जातले, सरकाराक त्रास जातले, लोकांक त्रास जातले, बारीक समाजाच्या लोकांक त्रास जातले. म्हणजे हेची खंय तरी आमी काळजी घेवपाची आयज गरज आसा. प्रायम मिनिस्टरान जे 500 रुपया घातल्या ते खऱ्यांनीच थोड्या लोकांक पावतले, खुबशे जाणांक पावल्या. ते म्हणजे 500 रुपयान हे जावचें ना. हितून स्टेट गव्हर्नमेंटान कितें तरी आपले कॉन्ट्रिब्युशन घालप हे अत्यंत गरजेची गजाल. 2000 रुपया जे जाणट्यांक येता ते टायम टू टायम पावपाक जाय. गृह आधार जे येता 1500 येता ते टायम टू टायम पावपाक जाय. तेचे भायर आनीक आमी कितें इकॉनॉमिक पॅकेज दिवंक शकता स्टेट ऑफ गोवा म्हणून, ते आमी दिवपाक जाय. सेंटराचे पयशे आमी थोडे आनीक हाडपाक जाय. कोविड-19 म्हणून जे आमकां पयशे येयल्ले आहा ते खूब कमी आसा. पण म्हाका एक सांगा, आज राज्याची इकॉनॉमिक आर्थीक परिस्थिती आसा काय कितें अशें कितें आदार करपाची? और वॉटेवर वी नो आवर सिच्युएशन इज बॅड, आवर फायनान्शियल, आमचो पयसो आसा तो कोविड-19 झगडपाक जाय. पॅकेज दिवपाची आमची परिस्थिती आसा काय कितें? ना, सद्याक स्टेटा कडेन पयशे ना हे आमी मान्य करपाक जाय. कित्याक आमी सद्याक मायनिंगाचो जो फंड आसलो, मायनिंग फंड, तो आयज आमी कोविड-19 यूज करता आनी हेचेरूय थोडी सद्या टिका जाल्ली गेली आमी पळयता ते. पूण सद्याच्या सिच्युएशनान इमर्जन्सी सिच्युएशन जे नेशन वायड, वर्ल्ड वायड डिक्लेअर जाल्या, वर्ल्ड इज इन अ इमर्जन्सी. सो दिस इज द टाइम Goa government is also using the fund of the mining क्षेत्रांत जे पयशे मोडपाक जाय ते आमी खंय तरी कोविड-19 मोडटा. बट इट इज नॉट म्हणजे सद्याक पयशे ना पूण आमी ते मोडपाक घेतले. लोकांनी चिंता व्यक्त करची न्हू. फुडें जेन्ना मायनिंग स्टार्ट जातले 100% रेव्हेन्यू येतलो, तुमचे पयशे परत 100% सरकार वा चीफ मिनिस्टर ते परत घालतलो, इतली म्हाका गॅरंटी आसा. एक गजाल म्हाका मुद्दम जाणून घेवपाक की जेन्ना पयर जेन्ना सी फेरन्सांची बोटीचो इश्यू जालो, यू आर एट द फोरफ्रंट एट सॉल्विंग दॅट इश्यू. वॉट हॅपन्ड एक्झॅक्टली आनी वेदर तो सेम मॉडेल, कारण तो एका बोटीचेर थांबना, देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजंड्स ऑफ गोवन्स हू आर अब्रॉड.
you are at the forefront. What happened that day, and how do you want to solve that issue? See, the issue start झालो ती एक कार्निका बोट म्हणून जी शिप जी येयल्ली आहा आणि 100 सी फेरेजांक घेऊन मुंबई ऑफ कोस्ट आहा. आमकां जेन्ना तेंच्यांनी ईमेल आणि इवन हार्ड कॉपी फायल धाडली तिनी तेन्ना आमकां फोनाचेर टेलिफोनिकली जो तेंचो मनीस आहा रिप्रेझेंटेटिव्ह तेणे म्हाका सांगले, सर वी विल सेट सेल टुमॉरो एंड विल रीच डे आफ्टर टुमॉरो इफ यू आर गिविंग अस द परमिशन. सो जेन्ना तेणी म्हाका सांगले की बोट येता म्हणून, सो हांव जाणा की फाल्यां बोट पावली. सो डे आफ्टर टुमॉरो जेन्ना हांव चीफ मिनिस्टराक मेळोंक गेलो की म्हाजे कडेन अशें समजलें वी विल स्टे ऑफ शोर ऑफ गोवा, बट आय वॉज रॉंग. That ship is still in Mumbai and they are waiting for our permission to offload to Goa. I went for a meeting with Chief Minister and Chief Secretary. Chief Secretary is saying, are you going to accommodate only 100 people or there are going to be more people coming? Are we ready with the infrastructure? Do we have that infrastructure? See, the important thing is what? Even the seafarers jenna आमच्या घरा लागी येयले, तेंचो प्रेसिडेंट आणि कोण येयले, आम्ही तेंका तेच सांगला की अजूनही आमचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही तयार करपाक जाय एज फार एज क्वारंटायनिंग दीस सीफेरर्स व्हेन दे कम टू गोवा तेंका स्टॅम्प मारून घरा धाडपाक जायना. So what seafarersanचो जो इश्यू आहा is around 4,000 5,000 seafarers who will come. Some may opt of not coming. 7,000 आहा म्हणून आमकां सांगलेले आहा. 7,000 to 8,000 seafarers. So what I am saying is that when we are looking at this seafarers issue, it's not only Goa. We have to look at India angle. Permission from Prime Minister's office is required because international airport amcho open karcho padtalo. Some want to come by charter flight. Their companies are ready to make charter flight of 400 people and send them. So if they are coming by charter flight, we need to keep our quarantine facilities ready. आमचे कडे क्वारंटाईन फॅसिलिटीज रेडी ना जाल्यार आमी तेंका गोंयान हाडपाक शकना. हे हांव डायरेक्ट कित्याक उलयता, थोडे जाण म्हणटा कितें की हे गोंयकारांक पळोवंक सोदिना काय, खाली हे मायग्रंटाकूच जेवण घालता काय, अशे लोकांच्या मनान दुबाव येता की बाबा मायकल लोबो वचून मायग्रंटाक जेवण दिता जे आमचे गोंयकार न्हूच, पूण आमच्या गोंयकारांक गोंयान हाडूंक सोदिना. आमच्या गोंयकारांक गोंयान हाडपाक आमचे कडेन ही फॅसिलिटी रेडी जाय. आय एम रेडी टू वर्क. हांव काम करपाक तयार आहा. हांव हॉटेलवाल्यां कडेन उलोवपाक तयार आहा. अंडर एपिडेमिक एक्ट जो लागलेलो आहा तेणी अंडर दॅट एक्ट वी कॅन रेक्विजिशन एनी हॉटेल टू बी अंडर द डिस्पोजल ऑफ कलेक्टर एंड तितून आमकां हेल्थ केअर सेंटरूय घालूंक जाता अलॉंग विथ 100 150 रूम 200 रूम and bring our seafarers, keep them for 21 days over there, check them, see that they are negative after 21 days and send them home. तिंका हाडून स्टॅम्प मारून घरात हाडूंक जायना. हे आमी जो तर फॅसिलिटी तयार करिना जाल्यार वी आर ओनली टॉकिंग and I don't want to talk. We want to act. We want to work. हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगला काल सांजची पासून ही मीटिंग आमी बसयल्या चीफ मिनिस्टराच्या रेजिडेन्सान. वयर हांव दनपारां वचून रेजिडेन्साक एक सेम मीटिंग केल्या आनी काल सांजची परत सी फेरेजांक धाडून आनीक मीटिंग केल्या. सी फेरेजांक ते ऑलरेडी व्हिडिओ घातलेलो आहा आनी I am totally with the Goan seafarers who are abroad. I am totally with them to bring them back. Now, the state administration, where I am part of the government, the Honorable Chief Minister, the Health Minister, and the other cabinet ministers, along with the MLAs, have to work hand in hand to bring them back. We have to take the permission from the central government, from the Prime Minister's office, that we are bringing our seafarers back. We are going to set up these quarantine facilities in Goa, some in North Goa, some in South Goa, and we are going to house all whoever is coming back to Goa. We will house all the seafarers over here in this quarantine facilities. See that they are fine. Give them breakfast, lunch, dinner. See that one seafarer doesn't meet the other seafarer. They should be in separate rooms. Complete quarantine. And they have to cooperate with us, with the people who are going to be working in this quarantine facility. This is a big challenge which is before this government to bring this back. It's just not the only way out. But this is the only way out. It's not easy to uloyle म्हणून जायना हे काम.
अक्षरशः हेचेर कामाक हय टीम लावची पडटली, एक बरोबर सेटअप करची पडटली, Yeah. टीम ऑफ पीपल who will be handling this issue, who will be handling this issue internationally, who will be handling this issue with the national authorities, that is PMO office, who has made a COVID-19 office in his personal office, that is Yeah. in the Prime Minister's office. So we will have to coordinate properly to bring all our seafarers back, Yeah. and then give them quarantine measures, and after 21 then days send them home. Yeah. So This is Michael, what has to be done. yeah. Thanks a lot for talking to us. We'll keep on talking to you because everyday situation is developing. So we have established this hotline now. We'll keep talking to us so that you also talk to the people of Goa. So thanks a lot for taking time out and talking to us. Chalu dovariya, because the exchange of ideas is the only thing that will save us. Thank you.